البته ماشوانێجا سەردەنا مستەفا کادمی سەرۆکوەزیرên Iraqê bu hewlêrê taybetî jî bû pîrmam civîn digel Serok Barzanî û di vê tewqîtê de ku Iraq di hikûmeke pirsgirêkên ciddî de derbas dibe. Ji xwe lê Iraqê berdewam pirsgirêk hene lê hindek cara pirsgirêk gihine gopîtkê gelek tund û dijwar dibin ku niha Hûsa ye. Birês Umer El Nasir şarezeyê siyasetê ew ji Bexdad gelmeye. Birês Umer xweşxalî carekê din bi hevra rewşa Iraqê li vir nîqaş dikeyn. Êdî seredana Serokvezîrên Iraqê bi hewlêrê û hevdem civîn digel Serok Barzanî û Serokvezîrên Kurdistanê û di vê tewqîtê de ku tu zanî rewşa Bexdad çawa ye. Tu çawa dişopînî gelo? سلاو ڕێز ji bo Kanala Kurdistan 24 û bênerên wên hêja ez wiha bawerim ku ev ziyaret di demekê gelek guncay de dihat di demekê de ku tehediyatên herêmî û navdewletî hene û her wiha mûşekbarana Türkiye û Îranê Herêma Kurdistanê hewlêrê dikin armanc ez dibînim ku ev serdan gelek giring dibe di rojên dahatî de û erênî dibe ji dû aliyayek ji aliyê siyasî û melefê pêkanîna hikûmeta dahatû lê Iraqê û ji aliyekê din girêdayê bi serweriya Iraqê we dike ku tecawuz û binpêkirina Herêma Kurdistanê siyada Iraqê rawestîne û biparêze îro em bi awayekî waqeî û her wiha praktîkî dibînin ku pêwîst e mutemerekî rasteqîn bêhêtekirin li gel cîranên Tirkiye û Îranê û kêşeyên di navbera me û navberê her du aliyên Tirkiye û Îranê û Iraqê werin çareserkirin hindek hereke hene weke parta PKK her wiha partên diyên opozisyoneyên Îranê li gel wan e jî giftîgû bêkirin û ji bo ku asayiş û ewlehiyeke baş ji bo hewlêrê û Herêma Kurdistanê jî hebe û erênî jî li ser Bexdayê bikeve. Îro ez bawerim ku pêwîst e evên giftîgûyê dikin û navbendiyê dikin bikevin nava vî karî bi awayekê rasta rast û em wiha dibînim ku rewşa siyasî rengekê nû dibe li rojên dahatî û hevpeymaniyên nûtir dibin ku me pêştir nedîtin lewra em pêwîst e ku ji vê sindûqa daxistî derkevin û nekevîne bin sîbera wan destpêşxeriyên ku me pêştir dîtîn çûnke hemû çareseriyên newî bi giftûgoyên pozitîv çareser dibin. Belê bêguman li Bexdad ji hewleke ciddî heye çarçoveya hevbendiyê digel aliyên din bi bandor ji bilî bêguman teyarê sadir ku hikûmet bête pêkînan. Lê hind alî heta ji çarçoveya hevbendiyê jî dibêjin pêkînana vê hikûmetê de gelek av zehmet bît. Kevata gelê tu vê pêvajeyê çavat bînî? Fi'lenê hikûmet zû bête pêkînan bê asteng? ڕاستیە بابەت گرێدایە بە چەند عالیەکەن وەکە بۆ چوونە چوارچێوە هەماهەنگی جیاوازە وەکە شرۆڤەکارên سیاسی دەبینن و هەروەها لە عالیەکی جیاواز دەبین هەر عالیەک ji bo xwe bi şêweyekê taybet vî babatê dibînin ji goşenîgayeke cêwaz ve ku çawa bikevin nava vê babetê çarçoveya hemahengî ez bawerim ku muhîmeyeka giran wana heye lê ne mustehîl e jî challengek alingariyeke nû li ber sîngê wan e ku çawa dikarin nîzama siyasî ya dahatî li Iraqê dabinin berêz Muqteda Sedr karîgeriyekî mezin dibe li ser siyasetê bi awayekî karîger هەروها لەسەر میزانە هێزێژی لە عێراقی ji ber ku proseya siyasî li piştî گۆڕانکاریya 2003 li ser esasê hevbeşiyê û şeraketê proseya siyasî hate darêştin. Eger em bixwazin ku hikûmeteke bihêz
پێک بێ و هەموو خزمەتێن بدە هەوڵاتیە عراقی پێویستە ئەم بچنە ناو گفتوگۆیان ڕاستەڕاست و جددی و هەروەها ناوبەینکارێن باش هەبن کو بکارە بچە ناوە ڕۆکا کێشەیان و گفتوگۆیان جێواز دروست بکا کومە پێشتر نەدیتە بن چونکو ئەم ئیرۆ دەبینن ئەم هەلکەفتە تشرینی بەبیرتینن و ڕەنگە ڕۆژێن داهاتووژی وەرە ڕۆژەوێ ئەگەر هاتوو سیاسیە فەشەلی نەژکوژ چەق بەستویە سیاسی دەربکەون جارەکادی وێ ببە شکستنێکی مەزن بۆ هەموو ئالیەن سیاسی و بکارە بن خزمەتی پێشکەشی برس ناصر هەڵبەت و زانی ینی بەردەوام پرۆسێسا پێکیدانا حکوومەتە عێراقی لە پشتی 2023 یەکێش زەحمەتترین پرۆسێس بوو لێ ڕۆلێ هەولێرێ تایبەتیژی سەرۆک بارزانانی ژاف نێزیکردنا ئالیەن سیاسیین عێراقی هەبوو بۆ نمونە لە 2010 هەیکل بیراتە بێت کەواتە گەل و ڕۆلێ هەولێرێ چاوات بینیم تایبەتیە پیرمام سەبارەتی نێزیکردنا ئالیان کۆ ئیروژی سەرۆک بارزانانی تەکید لە هەفتەی گەشتنا ئالیان کردە بۆ بێ پرۆسێسێ من gelek cara degotinin xwe de gotiye kemek pêştir jî min got ku navbeynkar lê rojên dahatî karê wî gelek giring e berêz Mesûd Barzanî ku kesekî muhtedil û her wiha meqbûl e ji hemû aliyan ve û her wiha rolekê giring heye ji bo darêtina xerîteya siyasî li gel hindek kesên dîn siyasî li Sûnneye weke هندك كساتين دي هنا كود ندنفا مشهد سياسي دنوا كبريس علاوي ومطلق اوانا جيرولا كم مزن هي جبوكو الرياضة هاتي دانن بلي همو حكومتين بيشتر ودس بيشخريين بيشتر دمام تماشا بكن بريز مسعود بارزاني رولا كم مزن هبو يجبوكو همو بوچنان لهفدو نزيق بكا لورا دوی قۆناغێدا ئەسوەها دەبینم کو ئەف ڕۆڵەکی دیرۆکیە ئەگەر هاتوو دوان گفتو گۆیاندا ئەم بکارە بن سەر بکەون و ناوبەینکارێکێ دروست هەبێ ئەم دکارن مەشهەدێ سبە ڕۆژێ مەشهەدێک بێ و هەموو ئالی پێڕازی بن وەلی برس عومەر ئەلناسر شارەزای سیاسەتێ لە بەغدا گەلێکی سوپاس